Halo guys, kami udah sampai di Angkop Menteng. Pakai kereta ini guys, kalau kereta ini nggak bisa. Ini Opal bersama Kapten Opal. Udah nyampe di sini kita guys. Ada bulan, senjanya keren. Waduh, perfect lah. Ya, ini nak umumnya muin. Gop. Ayam đâu. Việc nói cái trên. Vì nó phải đủ nama kuat. Jelajahi hutan Aceh Utara. Guys. Ini kami Pal. Làm gì đó thế gì? Lưỡi nó Pak. Đây đi neo nhạo nữa. Nhắn thấy. Ở ngoài anh nhắn là biểu cái nữa, ai mang anh này nhắn là những anh là nói ngoài rồi mệt người ai đâu mới. Nhảy anh đâu. Trek lah Pak aja. Angke Wakil Kementerian ijak mal Kementerian Menteri ijak. Bum bro. Yes, ya guys, kita udah melintasi hutan Aceh Utara sebanyak 15 km. 15 kilo Pak. Aceh Utara. Ini hampir waktu maghrib. Kita masih berada di hutan Aceh Utara. Yuk, tetap lihat vlog kami selanjutnya. Channel MZ Boy. Ya, tetap stay sini. Mình chưa ai đã vào đâu. Đúng. Gần như rồi đấy nhá. Ini berani depo no. Ano ni ini? Hah? Ano ni dah bayar ni? Bublo dah bayar. Apa ni? Mati. Tapi sang goi kri. Rồi chưa thấy biết. Betul. Ni orang có một anh nhiên cơ đâu. Agak apa? Nó bị lại cái này bị lại cái này.